She was fun. She had an attitude that was different. Va Chrisella want je version. Ach, vain ho beklui. Va hulukali hanigis va eremishoch. My life has been transformed by my relationship with Chrisella. I said Chrisella Coe. She Bannan gasteach mór van Chrisella a hef a Gaelic. Gan se tór gannis a sin san tóí anu híise. Haíoch nicht mis Chrisella go fat sam himpio, haíoch nicht mit sií. Ir yn ei wlag yn y fast, siesgyd sy'n gael, rwgych ni, dy farin yl ysgarbych, agos don lian yw'n lian yn eich lehi, an y papelwr o'ch as y rwy an y elan lwys. Hwgych Chrisella ore. Agos biad yn y perich yn eich fyr yn doi glan. Ha cain amas y war rwgigi, schain i siw wer y fys, ti'n gachu as y sgol. Harwys ac yn greu chi nawn. Va me vahir, va fi as a fwad fat na hain. Agus va nistrig nors kitag smits va I kolari, gat nach lokali gisak in jerishan. Ha kolloch genoord mi vat in jot. Pragen kitag smits. Schea shechet lysyn heen. Ha cain am fi chw excited, gyrw pure fa gacam. Agus ha, catch fyli. Nee ran sin stech va as a chocht vik. As a charehel vik gonneshan. O, hycht mi sian yn gwythri, o fashan. Si hiad baby vacam. Agus fai lawn, macam mi lam hyn y fai. Agus nid y fi'n chingachu as y sgol. Fy gi ffehwyd eisiau fys. Ag I iet. Nid y gas I ysait y bagan y bys dy. Sachloi'n cael eisiau dido fy gych gara. Dido, cafelu. Va hulukali hanigis va eremishoch. Va sy janw garish. Va ganar I fod eich ystau cwlar I mahir. Agus gêm ydw ffwn I kitchen ysdech tron y sitting room as adw gan y bathroom. Agus hanydych sy'n gos siechyd na bodych ys o'n fad gwael y lior na fad y janwrwdig yn coiw fa eisiau fa I determined gen I ysdech. So hanig I hwgym agus hiawnta I cwdwr am so di rhaim dido chael mea. So iach mi eisiau ffrigis eich agus fa crap as y ffrigis. So wat deur am wel och den je vir de graai chinchike me heen is gaan ik sin gu on ri maak en hachir kaal cos a hagi mien en a trot is on groeire gau vir I vai 3 na vaske keer. So golam stech an toilet reis kom in a cheswile kuder is in toilet suk me sies frikis sjount dat me knap gan in toilet de wou nach krokan sna. Fa I grwcan snach o gan y ffrigis. Agus fa sio a chyfag I stech yn y bodi sgymygech gyn I gra gynwyr I stech yn y sitting room. Nid I chig I mahir madyn jys ahon y brehir y ffibl. Fy gi lemer y cwt. Scha fy gi calach 3 bilion yn orson. Ach yna I gi aslwys. Ach lafa siocha I stech y hei ficht. Agus sy'n lior y gwal as yn hei ac yn hyn. Agus rhaid pegi rwag ri sain trwyd y stech sy'n gyda glwnion fasen y glwnion ag yn aimsyn. Trwyd y stech sy'n gyda glwnion. Ha jyd mi fa mi eisiau my glwnion mar ha. Sgoi mach. Rhaid Chrisella ma hasgol an yn papel agos yn warsyn an yn artsgol I cnigol an y stior na fag. Hannig I hwgym fai an yn clas hair Gaelic fa mi tjygys gan ysgol I cnigol. Agus sy'n ffael yn ŵr mi iolus mi natioch o'r agus sa'n chyd mi iolus sy'n i'r har na bli o'n ochan. Fai mahas y chlas a ha cael am sy'n I garoch sy'n gyn sy'n rwydyn fi gydianw is o'n tarid cos y haher. Fai o amas o'ch mysol i'r haher. Hwg y Chrisella an yng nghoiors noch as yr o Gaelic bio le dyn mach sy'n stech a tehin gach y cheile. Fa giliog i'r rwyddodd ros y ffwroch gas y fale. Gynnyst y Chrisella fa sŵl y geintje. I was at a glad day for her, so. But I didn't do anything about it, so.
Le Chrisella siachad cwsio cled o'ch y fai genuan i'r ynys, nid y hwyr I mach mae ein cwsio ŵr tristion ys Gaelic y fas y taffyn I son y hyd tŵr ys rhydd as y cholas y Gaelic an ein hanna Jason Jelanski anych. Fa Chrisella as y hyd fwy yn dygolan i'ch a hos i'ch cwsio lan ŵnio an yn ochgyd sy tri, na mysg ban los o chyle, maad yn I cai. Rydych am iedd y fferi, jyst sa hwn am yswyn i'ch hannig minol, cofas o iedd y fferi a'ch Chrisella. So, chwndig mi, so, Gyda gyda gana yswyn, fantastic. Fa bysgar to gael hwys fan y feris, leim si ydy fas, so, gyda sy'n casyn y dols, gyda sy'n gofi colos. Gyda fa sy'n ddli si ys, chwnig Chrisella, na solys y fa sio, trwy'r solys bwy. Sa'n gra, hei, sy'n eisiau na'r ambydol fe gra'r sa'n gra, waw, craici. Agus so hwt sy'n disyn driver, eisiau na'r ambydol. O, chan e, malag eisiau. Och, Chrisella, hier toen de Chrisella gare. Agus, bij gopiol. Wat perso water Chrisella's, bij zes uur machas en doorzen. Vijf ook na hoven nog een show conferentie. Agus, van naïf achter in gele goeien van een hosjoch. Account maat Chrisella. Agus, wie die toch kunnen je zijn? Ach, wat hoor spoors en hosjoch hoe ik allemaal. Fa John Norman checkers achtri na gael doch ging je sy'n gysba de wegesan. Wie ze boordjoch maar de wies na skianig geju, de wies in de briener kan een chillen. Als je dus minnig aan de gelaan nog unjelen. So fe ga bri mae ein liws na herig uist. Agus yn eisiau sy'n nielan, is hier tu Chrisella. Kan maar is een plaat. Kan naartoe een jelen. Schan Chrisella ze wat. Den nielan. So John Norman, o sy'n hacan ydyn nielan sgia hyn o'ch sio. Sian eich ydw nach ro sio cort yr I hen I So as Jason, na'n ganwch John Norman, as yn nielan, fe gi hast, hi ydw yn gylynt as na sŵlen, den nielan. Sio cort o'r so cwydioch. Kom och om kerst. Ach, van hua was spoors en hos, Chrisella. Wij honi up voor het, maar gaan het doen. Agus hos I sy'n cwth Caelian doi, a sio sy'n hun. A hwle darnach a siachgan, agus van ddaatje, gyddoch lwmlaen, hwle heich farod y gynnyl, agus van y heich yn sy'n fad fantastic. A Chrisella mama het zijn. Wij meer van joch mag het zijn. A ken am sag party in. Svigi zijn. Hanygi. Svis kan ik wel hier mi och alma zijn. Is dat het? As jay dafliwn ag sôl môr osteg fa hiad chwrym cem noch iawn, schai HND an y ffolwm griefach ys agus Gaelic I fwlochig yn hechner olanoch. Wel, ham cwch, gyda sy'n caran bro, noch cwchioch sy'n jeddig yn dwrys y fac yn eich sôl môr osteg, fa hwlyd dyn i dolyg ag as dod I enw rwyd y gynnyl, fa dafliwn ac yn eich sio fa jeddig sgyniar. Chillig ashe loes agus y ffagal y cwch cari genŵr as yn Jelan, na Jelanski hanoch, fa ciolach o gynanig I hen agus dôl na Rossi, tarsin i'r hel yr eist. And I bumped into Chrisella again. Would have been August, September maybe, 86. And then we went out the beginning of November. Well, we decided it was the 1st of November, so none of the two of us can remember the exact date, so that was it. We started going out then. Wel, ys o'n eisiau ffili, ha caina gymryd Chrisella nid y fai sio, chan i'r caina gymryd Chrisella as yn eich Rossi. Her father had lined her up with a job in the council in January. She's just horrified. She came up to the house that night. She says, I'm off. I can't do this. I gotta go. And she said, you're welcome to come. Okay. Just had a big fancy for her and that was it. I was going. She was fun. She had an attitude that was different. And she was addictive. That's what she was. Cardes, na hechu rotig. Is het man een G-shack gobbeth call is it? She says, well, where will we go? She says, oh, I know somebody in Edinburgh that's got a hostel. I said, no, that'll do. Well, we'll head there. So that's what we did.
Chadech am o'r an gardach eisiau enw i'r asig yn hei an y Lewis, rys yn tseich open yr ein Chrisella gwneidyn. We wanted to be together, so we were, and that's what we did. Ach an nhw'n eidyn fa cwysyn y dolfo niarst go niarst le Chrisella Rossi. We got married in St. Columbus up the top of the High Street, July of '88. We just put the word out that we were getting married, and whoever wanted to come down could come down. We had our reception in Tiplush. It's just along the road from the Blue Blazer. So she fancied a pint, and we went out for a pint. Vad för sätt går vi kvar? Gräschen med ju vet alla för sig. Vad tror Karst går? We were coming back to Lewis just after the wedding, and we stopped on the phone box at the bottom of the cliché. Stopped there to tell her mother and father that we were on our way. So I wasn't sure I was going to get shaken by the hand or the throat when I went through the door, so thankfully it was the hand. So after it seemed to change, everything was fine then. Fan cael behan nhw'n eidyn y cordir eisiau chwbl agos chabad agos nŵr Chrisella o Berŵr an yng nghasdial gwneidyn mae'r leis rhawn sy'n tasgfan, y cymal canifadr I grasg dy hyn heidjar yn ffyrn. Ban y sio, y hwyr I iolus y cwbrich fo hysgyn a halabu ŵsjan cheap. Fo am gwawn bafish gyn I fi ydol sŵas gan nghasdial ys o'n corag no ys o'n cynyf. Agus lava shit hwyl am I as na office nach gw sgartio bodanich. Hwys mi rhwng hyn ost. Ha mi ffyr gyntioch gyda gw nyanielan. A fawn sirig cohawn an y hio agus hachymiri yn orsyn. Rewn yw glwys Chrisella fwn y chasdial sias gwyd y tasgyn na halabu. Fan y hos hi hen agus ŵsjan y gwbyr gyd lw cwnlag polisi Gaelic yn te tasgu. Fas o'r twygsio awn eidrin agus mae'r fam I hun ac iwnswch fwy. Fam eisiau ffarn gyro dau fawn agus siach I gymwr lwm hun agus hwys mi misnwch fwy by fi cwmlor am leisio chan. At syfa Chrisella has dy gwbyr as yn y tasgu Chabi rwyach leim yng nghwr y mygol, gos cem I enw an iniolus ceiltioch ag olheg gwneidyn, fo stŵr is ydys yn holaf Rob Malali. Hydig daif ys dlwch ardys, a da Rob, event Peggy, Chrisella agos Rossi. Maar alle nog, wij vier tegen de Holland geschaar, gewoon een lief in Bira, van goni, wat kisten donig is, wat tuksje, wat iedereen je. Wat Gaelic liep berstig is. Wij kunnen uw voor aan een fachklan. Veel aan een grammar na Gaelic. Get wij roten als je het echt genater. Wij doen een kortjestion. Is een fijne karson gaan moet je. Ja, kun je een groei die in het jaar gaan en een alle connection. Is groei is schreeuws. Je mis je was kuun het jaar gaan met bier. Agus die hagen nach de vriest een hiske genarre. Ach had de hikkie heen die wat dol. Ach hoe jaren schreeuw. Agus chud I nóir sin Hannig Rossi as Jane Diachan as cha díach an hospital agus cha Mari a bhrich. Díach go de station. Ruke sinne an the nation sinne mi hins ma has me wa an huich. Bug so the Chavor studio flat. And the flat got 2 weeks, we had to get another one, and then TJ came along. Geti fan behe an nhw'n eidyn y cord ydw cho ffyr fa Chrisella son sgyffaig y cwch chlwanie yn nys o'r togal as na helanin sy hwyr I hen. So then it was decided we were coming home then, and we had to build a house, or get a house. So we decided to build one. So she got the pencil out and started drawing it. And this is it. Agus gwas singachi, we was mysig Chavor coig, mas jach mysig an ysgol, gwas singachi.
Wij zijn 3, misschien nog wel eens. Moved in here on my 4th birthday. Yeah. Manus, come here. Manus, lie down. Wait. Kun je hoor zien je keer niet op was in Rachi? Zo'n hoor je hoor me heen me vragen tegen je Calvinish, zo wat Peggy Patch, is Anna aki. Grazie jetzt in Sürs Konferenz Norschen. Hoor je nu einwurpen, agus hoor je het. Zo'n hoor je in de keurige bakje niet, hij loopt kun je. We creëren me waar dan donation. Wij zijn riaf, wij zijn op garage. We heintje een show gecreëerd aan de. Yeah, just wanted to do summer up here and winter in Edinburgh. That would have suited her perfect. We made the sacrifice for the kids. You know, they were more important. I'm glad we did. I'm really glad. She always put other people first. It was never her first. Even throughout the whole years. I mean, when we first moved in here, we didn't have a lot. We tried to get up here before Maddie started school, and we didn't have a lot. And then I got a quad, and Maddie got a horse, and then my parents got a bed. Like they had 2 single beds pushed together, I think, for a while. As Jay hens Rosin held hort gachi loos, ha Chrisella isas gemór an in jummert en krolig an Gaelic. Hannig mi tashin ar kerst fit de gra er ga chlawn ac yn y chrolig. Sin mana hwym si olas kerst Chrisella. Sama schon wel chonig mi hyn agos Chrisella. Sam. Er ga chlawn y chrolig. Agos hwgi sliach ar môr sin nech sy'n gan y chrolig. Sin agos a chlawn ac. Nyr sy'n og. Mae cain ac yn rhaid ac yn hyns mewn farahedd fan y dorsiwn chafodd. Wat taalde tronians dorsiwn ac na dors. So hy eisiau sy'n fian, ys nes gialwch gan. Sfal lior eich gys, fes nes mi och. Os yd sy'n lior sy'n lefi rysg, so sy'n ymach, sy'n diolch dairi falw efo. Fa sy'n diolch lefych sgialwch gan hygin. Sfal yd cort o dain, chofai choma yn y sgialwch gan. Fa tig svår eich as a chana. Rwyd nach charwysynio, charwysynio, yw'r gan, mae'r gan chonig mi hindi Chrisella. She'd say something in Gaelic, and I'd respond in English. Because I understand it, but I can't really speak it. And then she was like, oh, can you answer in Gaelic? And I'd be there trying to string a sentence together. And she's like, I'm not angry, I'm just disappointed. Huar Chrisella ydych brosnach agus misnoch. Fuer va kritching gemór na talanten, skrivet daar involte in holde fjongda ma kloj. Han kaal kolachri fölum na eledoch. Is een tot goed ha shalogat kuase hami. Gejara we komi bella lashkonishin. Maar zijn silmisch gran non echen bevon hoe die foskul soule. Is a hoshi faz gomanigasi. Zijn noorsen de heilige achi goedidish. Gehaald naar de hoedensjaag een breinskialochen. Ze boonach moore van een Chrisella de gulte lois, agus een huiers nog Gaelic-ste narsenoch. Waar ook wie schrijvig je lef gloedje agus ljorich in glanje, hoos hij het trusig skialochen voor vraagdag project Ninjalan. Wij kopen de skialochen in huis project Ninjalan. Dan noorsen hoos ik Dyn mogelijk hier aan het munnig. Waar we zoeken op een kondarie ik project Nederland. Nee, wij was kunnen skialochen. Wij meer vlucht wij tot een asnet dingen naar Burgatinialianu. Wat doe je eentje? Geen schare hakken. Kulum woorden aan je aan alle wallestjonen wij. Ga schoolstaden. Dat was schoolstaden naar schoolstaden. Dat was schoollijk naar schoollijk. We gaan schoolstaden te gelen naar groot konjoch voor wat het zeichen aan de bekunje van de 60s. Ik had van een goede haartje. Ik ging thema was scholen geisen. Schroet een hagerik scholen. Wat glode ze naartje. Wat tallen waren lianig de evenessen skalochen. Natuurlijk zag het de dienen pianasje. Het was een zeelige giesje. Een haartje weg skialochen. Er is een skialochen wegteunje.
Dyn nach brínig yn y sgialog, lach dwi a corym y brínig y shit. Van nu jid Chrisella an jechtri na halap a chomór, skint a hás je gennu opper loog voor. In kos kom een jechtri roe, kon lar sin heti tjeretje katrine dun. Wij gaan aan ik keer geen goed loo, rische nechtri zijn wolfjes en kulter, zij de goede kaal allemaal gehele, agus wij son, groeten gemal bioge, nu kan je toch nog je groeten naar schalen. Janich Chrisella go mar ioch gorn mar jeil kut jechtri chlárig. Ri lein seo, har ni krein kúlach buint a chalach in as skire, gos brin ma jen kut cheinechan fo sin keir fichit blione. Ba fesker doir gariru agis va Chrisella kúlarin a brin risne borin ich van sin. Agus vai soch ma is ekki dis or kisten gain ich kisten fo dik giar agus verig frukert ma haste. Wij hebben ook maar het haring dingen voor je nog een kistje kerst. Dat is het. Je toch vandaag een week heb je zo'n neus al maar geen show. She bjørste seg han den kanskje nog når jeg kutte genaget. Jeg vil als een ganan, als een jechtri, als een wolges, als een dønje. Agus a ha kutjok, jala soch vi het gianu ruten. Hit Chrisella a luach van naar Kanan, agus figi tjekke skalig dluch jausagi a chule shechgon. Nid a chain harake de son a chlaseke I jarig, chemi or a tjekkes chlas in naski, sun hayeke heen. Chai mi do, leis e bod fad diolchini gan yn hoi. So at si bwy'n ti carriage na fawnt as jai. A chai chad a hos gad as carriage nach. Si hi fad diolchini son cop an teis bledda. Hwyr si ni gol so, snor sy'n fad ma parsin na fe hagi hi. De geis ik miskel Chrisella she vesakem ha men oges a chai she cho mór svar kanar sar kultar accountig agus men ha haast bio gaan je moet man echtri tu echtri haun ach ta bio haast an echtri ak in ta hort go law. Wel is de short she banagaskjoch mór van Chrisella a hef a Gaelic. Charwta de code de Chrisella ne biar na Taiwan vieke le evenes a skare. Ja, wat kunt steun sechtri. Fat en jeur. Yeah, she was just great. You could go up and stay with her and it was just like home from home. You come home and you wouldn't know who's going to be sitting at the table. There was one time she's coming home from Skye. I think it was Skye she was coming home from, and there was an old man in Haddis anyway who didn't know where he was going. So, sure enough, into the car. No idea who this was, up to the house. I came home that night and he's sitting right at the end of the table. I'm thinking, oh, am I supposed to know this person? She had another one, a guy, he was hitchhiking through the islands, swapping stories for a meal or a bed. Well, Mum's favourite thing. She was like, a story, yes, you can have 3 beds. Se eila noch van een Chrisella go cool, agus chroi rief ne beholietje na vi mwy an een nymmutach so se chiche. Fishing is what Chrisella enjoyed, and being out in the elements. Didn't matter the weather, she used to stick on her surviving suit, she called it. Not a survival suit, it was a surviving suit. Didn't matter where she was going, if it was even a wee bit chilly, the survival suit was straight on. And that was it, she was made up. She could do anywhere, go anywhere or do anything, you know. She was herself and the dog. And me, I would be hobbling along behind her as well, you know. An yn dda fi'n ys y ga ie, cwyr Chrisella corym lle, crwachig agus sgrifig enw yn drama ag BBC Alabe Bannan. Hos si gobr sy crwas o'ch y gyblw lys y rychgar y TV, Chris Young, has jeitio an y natio ag roiolus minatioch eke, can y Jason Yelan sgia hanich. Well, the thing that struck me immediately about Chrisella was that she was so full of life. I mean, this is somebody who just, her enthusiasm, her passion, sense of humour, incredibly full of mischief, slightly wild, dangerous, always just against the grain in a way that I love. A mi eisiau chod moich jo lasgre Chrisella fag a sgrif ag sgrwm ag ainch an y chwlw dynnu.
O, fa mi hyn yn ddryd. Waw, ysgrifeg, ag ysgrifeg mae ein rwydyn as y gael dos rwydyn. Di hori o'r i gi. Fa mi delighted yn y son. Cob jaar. Nou, heen nog Chrisella, mi kan het die. Houd al gesho am y doi had al vi cho karst ys cho smyniochal. Eller sag et cho eintje nog. Fa kiel nog gymig yn y sio. Gymig fydd coder am hyn. Gymig sy'n cor agos gydoch cymal y dol lys rwyd y hosig sy'n ffochin cofiad blion y ddas. Am y ochgyd sy dri. The idea around the original 3 scripts, the pilot, was very much mirroring Chrisella's own battle with, you know, her love of her culture, her love of her language, and her need to break the bonds of that, because it is sometimes a bit of a straitjacket. And she was somebody who was so free. I mean, she did have constantly to be reminded that we had to start shooting at a certain point, because that writing process she so loved, it could have gone on forever, you know. Jesús ahad a sentanian. Seach gan y ffigi. Da ni meer fallioch leis, agos fig sy'n y brin i'r mae hyn sy'n hens. A chan i eisiau i stori sy'n migo. Chan nid i ffal ymach car, mas di gair yn heli. Chwyr Chris agos Chrisella yn cref ymach i'r ymyddoch stret y Bannan, agos rewn i gas daif marnoch nio afistioch a dar rwchgyr agos sgrifedar. Chrisella had that impact on my life where she took me right in, and I thought, I'm now really having that privilege of knowing the Gaelic world through somebody who is so absolutely kind of quintessentially part of it. Hannig ailse Chrisella an yn dafynlys y siech, agos dafynlys y gaieg, le taig y tjolych, jelig irish getrein agos le fyrtjen. Ach an yn dafynlys y siagieg, hannig jaws i elore. Roos ik heb beulig. Na geen rood firste, you know, ga niet die toch Chinese van, ga niet Chinese first, you know, van schachat er van. Fa fes am defa tachar tis, fa fes am defa tachar das a chorbek. Es on fa mis dau cwnari, haro consultation i eg in achro mynd acos. Ach, lysaid, chanw rwyd y fys mynioch i'r sy'n ffat na ti, ffeim tu gianu o chwlw cael y swrwyd y gianu. So when she told us about her illness, it was like we just agreed that that was over there, and we were not going to allow that to get in the way of her life. Haast van mijn schakkerig na hich. Wij moeien de quads, le dad, wij moeien tractor, ze is nakter, moeien na kerig, ze rallycar kon rijden. Het was een top gewoon. Aster kon je, als gewoon nog tussen street gaan halen. Because ga gewoon me echt, wee, let's do it again. And I was like, Mom, gewoon nog tussen gaan halen. I was like, it wasn't fun. I was like, we nearly crashed. So you should get and she was like, again. Nyrp mae iddo hwn i mi hwdi charw sawr ych mag fa mi ddod o'ch bocs fai cool ach fa trymig a fantastics fa eich fag yn col ach charw cali y samas nach rhwm i dod i eich yn Chrisella a chaig y brach tilig. Gôn i hwgym calatio caning mas dy fas i chi. So gan ich mi gymahach gyran i gael cet sodil am y lai. Ba is ich gedef ar eip. She was worried about what was going to happen. We knew this time it was serious. Her more so than me. I didn't realise, you know, the gravity of the situation. It was so. I knew it was bad anyway, but I didn't realise how bad. We were both waiting for the thing to come along to sort it, you know. But I think deep down we both knew that it wasn't going to come. But I thought we had more time, but we didn't.
narn y log an yn dafyr, da fi lys y siech diag, chael sy'n Chrisella. There's so many people that she's touched and left her mark. Vrist am y chri. Agus ha... Ach a kind of chan mag am se Chrisella. Agus man y fai. Agus man y fai sy'n le chéile. Bys ni gremwch o gen y cain y chansyn. Bys ni gremwch o gorau. Agus biad y jan y ffeim gan man an hyd y dlynwyd. Fiogol ik dyna gynioch ni had dyna. Agus chadioch ni, gybrach. It's just more a friend first and then a mum. Hai man fyrgyn dy charid yn edrych hacym. Agus sydd i an ded dy hacym o'r. Fan ha tas cwnam. Agus hai eisiau cosioch grym y hyf. Agus bi. A cham eisiau has dy fe hwri text y gra hai fel lweg Bannan a iach goen. Agus hafys yfna chael adol y hyn. Agus nôr sy'n chai lwys mewn o'ch ag nes adre ddod na sy'n. Yeah. Ha mi smai chor chotri agus haiji doch hobion go. Hai mar gymig chimi ho vanam. Lisa ka dan y doi. Agus syne ha sy'n mir fallo. Ha gos ponchne ne go yswrin gos dele grisio sio yn raste. Is y ffyn ania ha sio. Is that something you can do? Like Chrisella Coe. She dared to be herself. And that was very brave, you know. Could you get hog agus egro uret richard sechet geen jullie galsnere kaal. She cael môr a hagam i'r jergan sgiol. Ha bwrin gôn se fi. Cryd sy'n nach eil eisiau cael yr un has yn diw. Bai na bondoch ag le? Bai na bondoch ag le. Agus, van hynnes, sy'n Plinius ach bídeach bhacha Chrisella charrois an gyn sgialach yn hynnes. And the light's gone out in the island, I think. Chrisella ní'n slaigo a papelúarach. Sar van i gael I gaag dílip marnoch agin. Vai glitsin yn y Gaelic ys yn dwylachas na Gaels, vai cwrlwch môr ys y sien. Agus vai son, gybyg sŵl na Gaelic, osgol gymach yn chwlyd dynnu. Hwrt mi rhyw, nid y hachar chwlyd gael. Rwyd son camal y dol, sgrwm ys tolis gael. Cha bwring o na hwyrin, fa ma fahydd o'r gaif y iarw, ach bwring o y iarw stoch tyrus y syfias. Hys yn cwrdd rhaid, cael sy'n gael iarw darhwyrus y syfias. Ach, smaga yn undris ac yfag i ni, mychrech sa han, I chwb biorstoch sam eisiau farog i. A mi farog yn biorstoch i ni carriage gwyn maint. This is a woman who will be talked about for generations to come. Haíoch nicht mis Chrisella, gefat sam hin bio, haíoch nicht mit geschiori. Ha mi smaiach chanil tor awn colchri. Yeah, she would be horrified with the fuss that's been made of her, you know. It's just she just wasn't that type of person. No. But biased again, she deserves it. Ha mis glori was jag skriver glori hen fanach mis tort en ha skriver an Gaelic. Ha skriver gaurans ha skriver skialochen. Agus han jan dunne jan kal lishen hat ja kal sashne pas och lishen nenis. Schachelam shniken. Shake falling yoga to a go moluwe slan hil mohul nur khai
shul ri krai